Ya. Ini bapak saya. Juari sih ngomong ajak bapak nah. Nah banyak itu nah. Jangan pakai ajak bapak. Idaratu sakengu aduh iraga ada masan kelabang di sepi-sepi ini ada mese nyai lo ada misalnya yang skincare satu alis nyipang jegek gitu nyayangin anak. Pak, apa kayak itu pak? Tetap pakai mau bajang anak bapak ini di kambing nak mesen selepan bang ada mau tato alis alis pik dulu santai ada yang bercati loh nih nak rencana bapak yang teman hasilnya baru ke belang skincare and body nah lo nah Pak, engkel lo bukan ngomong pak. ngomong apa lo ngomong Den bebas bicara lo sing kena pajak lo tadi lo ngomong lo bebas pajak Demenan yangi orang main. apa nyai bengelada demenan Tahu pak. wih demenannya ini mau ini apa lo Wani lah pak. Masa anak lo? Ya anak lo kan timpal pak. ini lo yen bapak apa je ngadatin sing bani bapak nguluin bisa sing bani nah ajak bedemenani lu himai apa sing di jalan-jalan lu medemenan banjaran ini asan ngomongan bukuin di ngorde ilu di jalan-jalan ketemuan lah katen bapak ke ilu sebagai panak bapak ini paling sayang sing tadi gitu nah ajak bermain tunen bermain demenan ilu nah penting dulu yen demenan ilu itu mai bapak apang nawa kengken tipane jenis-jenis demenan ilu itu apang bapak nawa pangsing cari satu-satuannya di Facebook lo oh anune ilo bapak ane ngeling ilo ane anune bapak ane sedih ilo ane piswine bapak ane ngerasang gitu lo Dah lupa, lamun barang mare jenis pak, lamun demenan tiangi, karakter, apa sing tipe paras. maksud iluhe demenan iluhe patung paras gitu dia nih lo pelih nih aman paras lo biasanya undang-undang rumah masa paras demenan iluhe bapak tetap wanti-wanti ilu yen ngalih calon pendamping hidup seandainya ilu kegugu kena muani tetap bapak yang ngerasang tetap bapak milihan apa sih ilu salah pilih gitu lo Kengken contohnya pak. contohnya gini lo patuk yang cara bapak ngajak memeni luhe oh metunangan bapak sing taen main tangan apalagi main kayu nganu kurnan sing taen tetep bapak pendirian bapak itu aman salah bang tadi lewat munyi den yang cara jani model anak yang nganten kawin muda lo panggil pang nawang konen kengken bemuyutan ulian matue konen sing cocok ben ulian kurnani demen melali pangsing gitu seriusan ilu ngajak demenan ini fokusak pangsing di subane ilu nganten mareng meseselan ditu ilu mareng ngises ngeling mulih menilu mentarja bapak nyen kepeliang lo terus terang kan bapak kan sedih ngelah panak buke ilu tuh ane takutin bapak sebagai orang tua. Maksud bapak panglah mantu suge pak oh. Kita makan, bade nyakanang. Mau kita manteng, suga ada mesin cuci. Gitu maksud bapak pak. Sing gitu lu. Bapak tuh ngelah mantu suge sing jaminan panak bapak hidup bahagia. Kebanyakan kebahagiaan panak bapak itu selulung supaya take gitu ngarit-ngarit jauhnya pokoknya sing ada mengkeban gitu maksud bapak ki sing harus suge mantun bapak ki
Oh, berarti maksud bapaknya mantu miskin, Pak Oh. Bien merana, hidup lu merana. Iya nani miskin ilu benangon kurnan, hidup ilu ya pasti nung kaya. Cara kedis digungannya lo ya menek batesnya gitu lo. Ini maksud lo, irage ani madan nyalengin hubungan nganten pasti ada kelebihannya lo. Yen ngelah mantu suge, otomatis besikan gede, pasang gede, mobil gede, rumah gede, otomatis ane beten cerik lo. Yen ngelah mantu miskin, potongan cenik, besikan cenik, motor cenik, rumah cenik, ane beten gede lo. Oh, yang ngelah mantu suge batis nenek cenek Pak. Len ngelah mantu miskin batisnya gede Pak Oh. Gitu maksudnya Pak Oh. Sing gitu lu maksud bapak ke busana nih cerik gak gede itu ikotne itu kenjir itu gitu maksud bapak ke lu. Nah lupa, ije lo ngalih kurnan mengikut Pak. Gini lu nah lakari lu jok pasti nawang bu. Tadi konen ke mantan bekedel pun pesan lu. Bapak, bong orang mai busan Pak, bong orang OTW busan mai Pak. Oh, nah. Banyak dong munyi motornya. Nah, tuh ya Pak, tuh ya Pak, tuh Pak, betul Pak. Ken. Tapi bapak sing nepuk jelemu loh, ane kenan kadang ada adu merero dok. Aduh, nada bang dong, tunen mai. Nate yang gen Pak. Sini yang, sini, ini bapakku. Ya sayang, Kang datang sekarang sayang. Sabar dulu sayang, kita harus sama bapak dulu sayang. Iya. Saya juga Pak. Muali Gus. Loh pasti nih bapak nih loh. Ada tawang. Amun bapaknya bagus, pandannya masih jegek. Contohnya gini Pak ya kulitnya kan pada panah bapak ke. Terus yang panah bapak ke kan si mekutek, bapak kan mekutek selem nih Pak. Mekutek ada kan Gus. Padahal bapak sing ten mekutek. Nih Pak contohnya ken. Coba bapak isi metatu, pasti lemut sama salju di mana Pak. Ih, Karena ini mah nggak main Pak, ngecop ya. sekarang pada jak panah kyo. Mau. Coba bandingkan jangan ini semetatu bahkan lembut nih dong. Ih, sekarang. Ini agak kes nih dong. Sekarang. Lembut. Oh gitu modelnya Pak. Jujur udah Kang Indomaret ini Pak. Ngalin api Gus, ngalin api. Pedal. Lu genang kopi. Sini dulu Pak. Bir apa nah? Bir. Bir. Wih. Mantu cager nih. Dia mau meliang, nak tutup dagangnya piang, nak rainan jani. Nas keleng. Deke calon mantunya lagi bir menutup orang dagang. Dicikek melipang. Lainnya narbir. Ditulis yang membuka lo. Dajanan tuh. Sing Pak, anak onya metutup Pak, anak rainan Saraswati, anak onya warungnya metutup Pak. Oh Gus, metutup nih dagangnya kaje kangin kau. Metutup nih anak rainan nih jani. Oh gitu Pak. Kan masih menutup orang sama pipis nih. Kegedengan gerak kan terus. Wah Gus, ini san, lu Gus, mumpung ira gejak dulu nih, nasi bungkus beli Gus, nasi babi guling tuh ini buka, lo, ini ada dagang nasi babi buka lo, di. Anak tutup Pak, dagang nasi ini, nak onya ngelah tumpeng Pak. Tahu Gus, dagang nasi menutup, dagang bir menutup, ane len ale Gus, apa tuh modelnya ane pang ada krimi kang ini gitu. Nama masih menjodoh. Melalui sana sudah banyak di supermarket beli babi gulingnya. Nyak. Milu sih, bapak ajak. Tapi ngajak bapak dalam Pak, nggak masuk angin apa Pak? Menyen kajak Gus, kan bahat Gus. Beseliu nih Gus belanja, beli kacang, beli minuman, beli nasi babi guling. Ke dalam Gus bahat menyen kajak. Nih Pak Ilo kan kajak panah. Pangaluan cangabro nah. Memang lu pasang bapak ke semua meman. Borin baisnya di parem panah. Pelan sudah bahas nah. Apa bin bapak beli Gus? Pang cepok membelanja, pang bek itu model. Oh masalah tuh aman Pak. Babi guling Pak beli soto belayak, chicken wing, JFC Bapak KFC mana? Jangan teh poci mana? Harap jalan lu mana? Ngalih lagi mau jalan tuh, ikut bantiang, ngalih bangunan ane. Aja. Tadi bumbunya kira oncerannya kalau yang teke mesio, ilu kok. Tadi gue pengkelu bahasa yang rodok kalau yang teke mesio ilu kok. Masih masakan jana bang tuh.